Jirang Constituency kadai kawai ni constituency kabla Sosthenes baha mentar ki Phew Snem bar kabla Shah Ieh Bein ki nong mi khmat ki bla lek no de ha ki ni ki Sosthenes hadien ka Snem araja khat phra kane ka constituency kala sakhi dala ki khmat bagala nang ki una kawai ka porch kawai pat hadien ka jing start jong upat ba banjit unong mi khmat ka seng NPP bar hadu mentar kala yo priang hadu sanspa krut tingka tam ki kampen roy ong uba Sosthenes sotun habakran hakajalang pat ba kabla long ha madan jong kebernihan ulo ong ru bawat la kane ka constituency kala yo priang ya ki kampen roy kan thup nadu ka surok ki tanat pule puthi kam ka model degree college ka jingkentiu kadani ka pathar khama administrative unit ja ka civil subdivision bar ka jingkentiu kadani ka bernihat PHC sha ka CHC henry kini kimpat biang setia bar kadang don kam shibun ki kampen roy bat yakini on sala ban pendap lut dada ki pajba kidang jet hi ya ka seng NPP ban penjab biang ya u kumunong mi khmat jongki जहां में गारो बस्ती जहां में नेपाली बस्ती जहां में कार्बी बस्ती जहां में नॉन खासी बस्ती क्या बोलता है आप लोग अगर 1200 को जिताएगा सब दुनिया से हटा देगा है कि नहीं ये सब बात है 2013 इलेक्शन का बाद जो हम लोग का ऑपरेशन लोग मेरा अगेंस्ट में जो लोग प्रोपेगेंडा फॉल्स प्रोपेगेंडा इलेक्शन इशू हमारा ऊपर में इवन दो मेरा फर्स्ट टाइम और 2018 पब्लिक जितना गारो पॉपुलेशन जितना कार्बी पॉपुलेशन जितना नेपाली बिहारीज बंगाली बोरो नॉन खासी पॉपुलेशन सब NPP को वोट दिया।